Ngikubingelele mbukeli emsakado wakho Eswatini TV. Semkose mbuyisa mbukeli uyakubingelela, uyakuvusela, uyakumukela. Sehlelweni ngembukeli Litsini Libandla. Ihlelo lelimbukela khona sibakhona abadedenkolo. Sithathela khona embhalweni. Siubuka nje umbhalo ukuthi ngabe uthini. Ke hlelo limbukeli ngiba nabo bafundisi nebantu ke labaceceshekile ke nizabadedenkolo. Mina sayithuba mbukeli akubonge lapho ekhaya. Nalapho la usibukela khona ngabe usibukela mabona kude ngabe usibukela kusigujana noma usibukela ku YouTube siyabonga kakhulu nje mbukeli chubeka usibhalele singumsakado silihlelo Litsini Libandla khona inombolo tethu ngaphasi kumabona kude ngale kwaloko mfundisi angihambi ngedwana ke hlelweni njengenhlala yenda eceleni kwami ukhona umfundisi AT Makhanya usuka lapha ebandleni lase Hawan Christian Community Church umuntu omdala kahambi yedwana uhamba na Pastor V Kwebu usuka lapha ebandleni lase Victorious in Christ Church lilapha eMbabane eMbodonjene umuntu akathatha thuba avusele mfundisi. Asibingelele Mbuyisa phinde sibingelele kubabukeli beEswatini TV. Amen. Angivusele mfundisi wami. Wazivusele Mbuyisa siphinde sibingelele nababukele ekhaya ngegama lika Jesu. Amen. Cha siyabonga kakhulu bafundisi sesenivusele. Mbukeli lamuhla ke sizinje asiphethe sibuyisele isihloko lesi esike sasibuka emavikini laphelile lesihloko lesithi libandla ngesikhathi seCovid-19. Sithi nje asesithathe nje imicondo lehlukene yabafundisi sibuke lapha nalapha ngoba siyati imbukeli ukuthi live lakithi nemhlaba wonke ukwahlaselwa ngelesimo salomkhuhlane weCovid-19 lo sishiye sishacekile sonke sikulesimo lesikiso lamuhla mhlambe umuntu akavela angene kiyo mfundisi Makhanya lenzaba lapha mfundisi sibene libandla before COVID futhi sinelibandla nanyalo after COVID although le COVID lesikhuluma ngayo isengapheli no na ubuka mfundisi ngabe vele ukhona yini umehluko kuleli bandla la before COVID naleli bandla lesikilo nyalo. Angithi nje Mbuyisa umehluko omkhulu kakhulu. Amen baba. Libandla la before COVID bekulibandla belikhuthalele kakhulu ukuhlanganyela. Bezalwane yokwalula ukuthi bete la khona kuhleshulwa live laNkulunkulu. And lelibandla la before COVID azange selize li face le situation lesike sabhekana nayo ukungahlanganyeli nje. Ngoba lokuhlanganyela kumcwa kakhulu. Kuhlanganyela kuyasikhuthatha kuhlanganyela la futhi sithandazelana khona libandla vele it's meant ukuthi lihlangane lisibonane sithandazelane sibekane netandla futhi leli lesesibekilo nyalo kube likhona Mbuyisa nekubuya kwalabazalwane esonveni ngoba iCovid ifike yaletha kakhulu kwesaba basabe kakhulu bazalwane ngale ndlela lo mkhuhlane lo bobulala abantu nalendlela lo bagula ngayo so bahamba basabuye esontweni inkumbi yawo phela vele bakubanga ngiloko ukuthi asabe umuntu ukuthi utawuya esontweni bese sowuthola lo mkhuhlane kwenda ukuthi noma sekuyavulwa ke futhi bangasabuyi kwadingeka ukuthi phinde siyobalanza but nje ke alisafanani libandla lenguthandza ngelibandla lanyalo nginaku lokutholakala encwadzini yaJakobe ukuthi lokukholwa kwethu ukuthi awuvivinya kokuvivinya kwethu ukuthi awuletha kubeketela lelibandla lesikilo nyalo has been tested livivinyiwe so noma ngabe ikhona indlazana lesele kodwa babenako ukuthi bahambe timene etahlukahlukene. Ngosiyami ngiyabonga kakhulu mfundisi kwavuka lo mhlabelelo ukuthi sidlule ezintweni ezenzima njalo siyancoba futhi lincobile leli bandla. Ngiyacela nawe mfundisi wami uyilobole lenzaba lesikhuluma ngayo wena libandla la itolo ingakafiki iCovid nelibandla lanyalo lokhu sesidlula kiyo iCovid. Yes Mbuyisa siyabonga. Vele njoba incele Nkosi ayishito eceleni akufani umehluko ukhona. Amen. Utawukhumbula ke vele ukuthi kukhuluma kufani nekuba esimeni mase usimo sifikile
bese kuba kuyatshengiseka lokhu bokukhuluma uyakhona yini kumakuko. Okay. Njoba isho unceke inkosi ukuthi vele lelibandla lese sinalo nyalo selitestiwe. Kusho ukuthi ke before besinelibandla lelicishe lihlukile. Incwadi yaseThesalonika nje yokuqala chapter 5 sike seyabhekisa ngoba nemhlaba nayo uyajima wenda uyatrotha ulungela ilanga lelithide. Uke washo nje Paul wathi nase sithi nje peace, so sikhuluma ukuthi emhlabeni kune peace nekuthula, boom, all of a sudden disaster will fall on us. In other words, was saying kusenda sibuke ukuthi siyakulungela yini lokho. So sibonile ukuthi lelibandla la idolo noma besikhonda sithi usidisho letinto but besingekho emqondweni ukuthi vele sithestwe sikulungele yini. So ke nakufika vele kwakhanzakala ukuthi kuyasinyakatisa kakhulu kushintsha imvo letiningi kuletha nekwesaba kulabantu kushintsha lelibandla. Kela ke le period lesikhuluma ngayo Mbuyisa i-period lokubomele sindlule kuyo sichaza ukuthi besisesimeni lesimo ke sinema symptoms njengoba sichaza kwesaba kufelwa kuhlupheka ngumbuta uNkulunkulu ukuthi ngabe lo uNkulunkulu uphi usekhona yini kuhlola nefaith yakho ungabade tonke letimvo tivukela umuntu lasekhatsi esimene. Keja ke lisilive la uNkulunkulu shall overcome. Lokho kulethola ukuthi lelibandla ke lesesinalo ngala libandla lelithi it has overcome. Matthew chapter 7 uthi Jesu nakakhuluma lo vela amagama ami wase uyayenda ufana nendvodza lehlani phile leyakhele edukelthwala. Kusho ukuthi ke intimo nathi ifika athi tohlola ukuthi sivile yini lamavu sakhele nedukelthwala. Oyidoko ukhanzakala ukuthi ke labanye lebe besinabo aba bebangakhele esisekelweni nesicinile. Bathe nakufika lesimo beva sibashaka buhlungu. Base bathi hayi angibaleke. Ngibaleke ngoma hayi lapha kuhlangene abantu zasontweni kani befuna ukuthi singabaleki la endlini yekuthandaza. Ngiyabonga kakhulu bafundisi bami. Mfundisi Makhanya sibone kuncipha inombolo debantu emasontweni ekakhulwini la kithi nje Eswatini kwaze kwafika emashumini lamabili 20 bantu ufune bangene ekhatsi esontweni. Ingabe nibafundisi nibashumayeli nibaholi bemabandla kunithinga bete kangakanani ekukhondeni uNkulunkulu lokho. Mbuyisa kusithikamedile kakhulu emasondo ethu akasiwo vele la lengidawuthi makhulu number 1 ngema spacings la khona and wena njengamfundisi ukhanza ukuthi ufuna ukuthi ushumayele labazalwane maybe nangabe libandla lakho likhulu ufuna bashumayele nangabe bang 100 shokuthi ushumayela kasihlanu solo umela lapho same sermons same praise and worship team lokho kuletha strain kuwe wena ungumfundisi but kusende kodwa sayibamba le challenge. Lokunye ke na unciphisa leti nombolo tenda lokuthi nalabantu bangasiboni sizathu sekuta esontweni because leti nombolo setingiyelana esontweni uma kudzingeka 20 kule sibili vele sitawuba khona yini ngalesinye isikhathi uyokhanze ukuthi sithi abete sitaba na 2 ema service noma na 3 ema service ukhanze ukuthi kulo 20 wesibili ning 5 obviously wonke umuntu ngeke afune kuya kulo 20 wesibili noma wesithathu because sebancane labantu sokukhanza ngathi kukahle ukuthi ahlale ekhaya. Lokho ke kubanga ukuthi futhi leti nombolo natincipha nemnikelo phela bese soyancipha ngoba lisondo ayisiyo ibusiness we rely ukuthi bazani balethe umnikelo ufuna sikusho lokho ukuthi kurelaya kuze kutokhonakala lisondo ukuthi kuchubekele phambili manje labangasethi labazalwane sengeke kusaba khona lokunikela because letinye talentfo besingasiko ready I must say that ukuthi endzabeni yekunikela ukuthi you can still offer
online. Most of us sibafundisi besingasiko ready ukuthi singabanganikela online, but bazalwane bathanza nje ukuthi kutisha umntabo vele nomnikelo wabawufaka ebhasketini, hayi ukuthi umufake online nabo momo mani la bese singene khona ukuthi hamba ufaka ka momo, ufaka i-wallet, faka bekungasiko kanjani. Nalokuthandazelwa ke ukuthi bafuna kubekwa tandla, akusathini bana ke ngiyelana esontweni ngabe bang 20 futhi akusathini bana ngithandazela umfundisi nako. Amen. Mfundisi lapha sisakhuluma nje ngekuthi bekunana simo lesikhona sekuncipha kwebazalwane esontweni ukhanza ukuthi besebancane nigcine seni introduce ema online teachings noma preachings lapha nasenishumayela lapha sesinibona kubo Facebook nakubo Twitter ngeni lapha senitrend lapha mfundisi. Ingabe mfundisi vele lokho benikulungele kangakanani ukufunza ukushumayela abazalwane online baba? Sabonga Mbuyisa, besithi silibandla bese kulungele, siphinde sithi bese ngakakulungele, ngoba silibandla kufuna iministry yelibandla ingavalwa simo bese ayichazeke kahle, iyacaca. Libandla lakhiwa ke ma individual lanebudlelwane naNkulunkulu, bese uNkulunkulu uhlala ekhatsi kumuntu. So lo mvu loyo akavinjwa simo ukuthi akhonda aqhubeke naNkulunkulu. So in that sense libandla alika affected, likulungele lokho ordained by God to continue. But in a sense yokuthi libandla belingakalungele libandla ngokuthi alikake lihlale phansi libandla lakhe tinhlelo liplane lakhe tinhlelo etawumela tehlakalo ukuthi nanga abantu sesibabuthisile la nangathi kunesehlakalo nyalo libandla lingakhona yini to take care kulabantu, lingakhona ukubanaka le mithetho lelethwe ngulo COVID lama restriction asekubekisele nje Mbuyisa. After 30 minutes service niyaphuma kufuna ni sanitize, kufuna nitheke ama sanitizer niphume babuyela abanye, kusho indleko lokho, kusho kusebenza kwebantu lokho. Libandla ke in that sense belingasi prepared ukulethwe ngulesimo. Amen. Kwasesibita ukuthi vele sithi khanze sime kulokuthi sishumayela through nalamana ngoba nawo lama platform abo media ngiyo ama platform besakawalungisele. Lesingasi nathi nje sibafundisi bengasi even something we use bese use ku gathering and preaching. Amen. Ngiyabakholwa mfundisi wami. Yes. Yes. Mbuyisa kancane ukuthi lokunye besides nabafundisi nabo labazalwane bebangakakulungela lokho, because le online service idinga ama data. So noma ungayisenda isermon we use bo WhatsApp, we use naletinye bo Google Meet, sometimes nangabe sinema meetings bo Zoom lawo ma meetings, but bo YouTube bo Facebook ukhanze kusibede lamale bedi data ukuthi ama data ukuthi bangene through lo online babukele bakhala ngalokho. I remember at some point ngithi ngiyakwenda lo kwathi ngakuthi ngithathe imegaphone, nangithatha le megaphone ngifuna ukuthi ngifike in that area kuleyo ndzawo lengathi usibazana banenge, ngibeke imegaphone yami ngishumayele lapho because abakhona kuya online. Labanye bakhulile kunema salary cards, labanye balahlekelwe ngumsebenzi uthi abayinjani ke online bede leyo mali. So you have to come close to them. Shonsi nale online nayo yona ya introduceka but nayo itindleko kwayona. Itindleko Mbuyisa because labantu abafakela inshumayelo ku WhatsApp, inshumayelo ukhanza ukuthi ufuna uyende at least 7 minutes, but okhona kuyilalela ne data ngadle, but akusiko yabo ufuna ukuthi phindze uhambe uye kibo uyobashumayela uphindze bavakashele lokubavakashela kwakho ufuna ube esegedeni ngidonivusela ungangene ekhaya. Yabo kakhulu umfundisi wami ngenxa yesikhathi mbukele ekhaya uyativela bafundisi bami bayakhuluma nje bavakalisa ibhlungu ngesikhathi seCovid indlela libandla lihlaseleke ngayo. Siyabuya ke mbukele sachiya khona etitolo. Nakumukela mbukeli singavula umsakazo wakho eSwatini TV. Sehlelweni ngemukeli Litsini Libandla.
Siyabuka nje mbukeli lapha sibuka libandla ngesikhathi se-COVID-19. Siyalibuka nebafundisi bami ukuthi ngabe vele libandla belikusiphi isimo lama challenges libeka khona la khona overcome kanjani. Ngiyafisa ke lapha mfundisi wami mfundisi Gwebo ukuthi sike siwabuke lama challenges libandla lelahlangabelana nawo ngalesikhathi sale COVID-19 isahlasele kakhulu even eMaswati nasemhlabeni wonke nje jikelele. Yes. Siyabonga Buyisa. Ema challenges abamaningi. Yekuqala ke njalo singayiveta ngiyole ukuthi lo mkhuba wekudayela kuhlangana sibe ndzawonye sithandaza kwabita ukuthi singasakwendi lokho sihlukane sibe khashane singakwendi. It was a challenge ngoba njoba isho inceke even the people to adjust to that. It was a challenge beva ngasi labanye akusasiko lokukhonda kahle. Ketha nje apart from that the major challenges esadibana nawo ngema impact lalethwa ngiyo le COVID njengekufelo kwebazalwane. Sanaka futhi le simo besithatha leti inhloko telikhaya makhaya asale odwa libandla la challengeka ukuthi likufuna lingcwabe even during the week. Nathi timvo besingathi nathi we were traumatized as much as the people were traumatized. So ngiyo ema challenge lamakhulu ekulahlekelwa lokho kuletha ipoverty ngoba sekufuna lisondo lingenelele lokubele kushumayela sayethe liyokwenda nyalo kunaka kulama family leti inzanzane labanye abakhona kwesikwenze bahleti kude phela the breadwinners akona dalizohambisa babuya la sondweni vele batokhalela lisondo ukuthi sesihleti kunjela. So those were the impact lesiwabonile last challenge embamba lasithinza ngoba sithinzeka kakhulu thina nemphefumulo. So kusithinzile lokho kakhulu. Ngiyabonga kakhulu. Mhlambe kwengeda nje babe kuloku la kushoko umfundisi asabala lama challenges lenibhekene nawo ikakhulu ngalesikhathi lomkhuhlane usahlasele ngemandla. Buyisa it's a question lena lenkulu kakhulu lama challenges vele abe makhulu affect kakhulu sibafundisi ngoba sikhuluma ngebantu laba la eSontveni labanye baba bosoma business labanye futhi baka Sunday school balahlekelwa ma business abo balahlekelwa abatali babo labanye badisebenzi basebenza kube nemasarali cuts la disebenzini I think kahulumende saphinze futhi sabona imisebenzi letinye inkampani divala lokusho ukuthi bazalwane lapho uyokhanza ukuthi lona lobeka ranchal business ngumzalwane nalo ndeke isarali cuts ngumzalwane nalona lo felo nebafundisi futhi baningi bafundisi labathe nabaya bahambela labazalwane bakhanze sebathola lo mkhuhlane labanye bagula labanye futhi kanjalo bahambe emhlabeni sinebafundisi labanengi labangasekho azisingesenabo kodwa sisho nje ukuthi vele lama challenges abe manengi kakhulu but uNkulunkulu sitile libandla lichubekile la driver in those situations. Amen. Sibonga kakhulu mfundisi. Lapha mfundisi Gwebo lo mkhuhlane we COVID-19 uthe ufike libandla ningakade ilungiseleli kahle ngalokuthi nalo belingadi ukuthi kuyofika simo lesinje emhlabeni. Lokho ke kwente ukuthi libandla nibafundisi barely kakhulu ku Ministry of Health lekulitiko letempilo ekunciphiseni noma ukuze sikhone ukuovercome lesimo salomkhuhlane. Mhlambe ke sinembukele ekhaya siyafuna nje kwadi ukuthi tikhona inhlelo lenatifaka nini ibafundisi ukuthi ngabe umkhuhlane singa overcome kanjani apart from naku libe kutana letiko letempilo. Yes. Siyabonga Buyisa. Libandla nalo is a force powerful on earth ngaphandle kweinhlelo deliver letikhona.
ngulapho la sifike ukhanze ukuthi asihlangane khona sikhulumisane siconze ukuthi irole yelibandla yini irole yelive yini bese kukhanzakala ekugcineni ungathi libandla vele selide lona lidependa ngala lokushaya kwesiwa two spiritual sihamba ngekholwa kanzi ngale wetempilo akasangiva uthi mina ngiphethe umjovo manje ngula ukujova yes ngulapho la kufanele sibuke ukuthi sihlangana njani ngoba ngeke sisuke kuloko lokusakha kuselibandla lele sinikwe kona asinkulunkulu siyawuma ngakho sima ngekukholwa ukuthi noma simo sinje vele kufuna sinqobe so tinhlelo tethu ke mbuyisa vele ngeke sekuyena dakhela kakhulu la ekholweni ngekwelive ngoba live alisi spiritual kuphela live imvo lephathekako ngike uNkulunkulu asinika imvo yemoya kuphela kufuna lemvo emoyeni iphindze idale kuphila physical siyakholelwa ekutheni noma lesimo sikhona sithinta betha umtimba ngekuvusa inhlelo teqinisa umzalwane ukuthi kubeka umthembe uNkulunkulu uthandaza ngena emthandazweni sifundisa sifundise nendlela yokuthandaza ukuthi uthandaza kanjani nawubukene nedimo kecha sekuvimbi ukuthi ekuthandazeni kuyabita ukuthi ungaqhubekela esibhedlela ungaqhubekela kuletinye izinto kecha asifuni isimo lesitawusenda ukuthi ngazothi side thina iplan sidependa sincika even so ke letinhlelo tethu tikanjalo noma ke letinhlelo deliver tigcine tingasiconzi kahle diva ngazothi thine we are too spiritual sensual gama lekuthiwa sa exaggerator kanti sesikhuluma ngereality as thina ebandleni asikhulumi ngereality ngulapho la sifike seshayisana khona kanti tinhlelo tethu tiyafundzisa lokuthi kuyafuneka labelive nathi sishiyelane lokukhulumisana sito understandana ukuthi nangabe uqhaza sifo wena ngephysical sisilethe sisifundzisa ngiyabekisa nje ukubona HIV nani salidzinga lwati nathi sisekhathi in the church keja akashinje ama principle elibandla ukuthi sikunqoba ngani thina lokho kakhulu ekugcineni kwayo konke sithi manini nicine emandleni lamakhulu inhlometo onke tikhali taNkulunkulu usonjalo bhala usilebugcina ngilelo so ke kithi inhlelo tethu kakhulu mbuyisa time lapho keja tiya manifesta ngoba ticala from the inside into the physical kanzi nine niqala enyameni nite ngekhathi so sibambisene vele kanye ngayena amen ngiyabonga kakhulu mfundisi mhlambe usayiphawula nawe nceke Nkosi ngiyafuna lokuthi nguvetele ukuthi lapha sikhuluma kakhulu ngalama challenges lesiwabalile la ngenhla yes ukuthi siwabalile ukuthi libandla lathika bedeka la ngiyakholwa ukuthi letinhlelo letafakwa litiko letempilo nabelifakela kusibambisa overcome lesifo now sesifuna kenyalo thine letinhlelo letafakwa libandla overcome ke nama challenges lelibe senibhekana nawo nelisondvo noma nelibandla ngekufika kwalesifo Mbuyisa ngingaleka nje kakhulu kumlingani wami kwekuthi liqiniso lokuthi lesifo sithana sifika saba nawo lama challenges but kwadzinga ukuthi siyasebenzisana vele nelitiko letempilo ngoba labantu lesibaphe labala emasondweni babazalwane but baphile even so kodwa thina sinake the spiritual aspect and also the ngoba umuntu udicude inzathu kunjalo kukhona lendlela le kufuna kusinake even the physical body ngiko ke bese siyabambisana ngoba bathi thina abaletha leto tinhlelo vele lisono had to submit kuloko kubo sanitizing ku social distance nasawafaka ema mask lokho isermon before kuqala isermon we had to put bantu labatawukhuluma ngoba la khathe sonveni sinabo labanye bangama professionals aka health basukuma bakhuluma kwekuthi okay bazalwane sifuna sikwende lokho leni basifundzisa vele lisondvo libandla lihlomile kakhulu so sakhona kwekuthi adjust to that situation kunabo welfare sakhuluma nabo counseling ngoba labantu lesinabo uthi tumlingana some of them are traumatized bathukile so sifuna ukuthi ngeke sifake tinhlelo letithi na ungabe ubhekana lesimo lesi ungakhona ukuthi uye kulama counselors ala sonveni tinhlelo lethi lesifakele during
lesikhathi se-COVID. Ngiyabonga kakhulu mfundisi. Kuyabonakala ukuthi libandla belingakahlali nje la gocatandla. Mbuyisa ngathi nje ilenye into ukuthi thina silibandla angiko ngazi ukuthi bathi bantu libandla lendeni thina send into siyipublicize kuwe besiyipublicize silethe nje uhambe konke emasonto kusendane emasonto kunetinto letiphathekako letenduwe libandla during the COVID. Ngiyabonga kakhulu mfundisi. Ngiyafisa abantu abadala sifike ngasekugcineni sesivala emfundisi Gwebo ngabe vele libandla litobuyela yini lokukhonda lebesikhonda ngako kucala before ifike iCovid-19. Litawubuyela Mbuyisa, ukuvele kufanele libuyele ngoba live la uNkulunkulu lithi uNkulunkulu uyakuthanda kuhlangana kwalabangcwele. Aphinda silaba ababili abathathu khona ngikhona khona. So lokuhlangana kwethu kukuhlangana ngoba moya longcwele akavinjwa noma ngawukuphi uyafika. Keja nje lokuhlangana kwekukhuthathana ngeke sikuyekele sitawuqhubeka sihlangana. Ngoba lapha ekuhlanganeni phela ubokhumbula lo munye uyasukuma athule bufakazi bakhe bungakhe nami lo munye uyabika kugula siyathandazelana siyakhuthathana siphuma sesinemali so vele sitawubuyela Mbuyisa. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyacela la mfundisi usasha amagama akegcina uvalelise kumbukeli usho ukuthi ngabe libandla vele setawubuyela lokukhona kwakucala ngekafika iCovid-19. Mbukele ekhaya, this is an exciting moment yelibandla. Ngiyakholelwa ukuthi libandla litawubuya libe nemandla kakhulu than before. Lokunye singamaswati siyakhumbula ukuthi nesiprofeto lesithi Eswatini will be a pulpit of Africa. Lokusho ukuthi siseqalile nyalo but libandla litawubuyela ngemandla lisebenze liye phambili. Kungaba nje ukuthi kuleti khaseti tako sigadze imvuselelo lenkhulu la eveni nangaphandle kwalelive. Mbukele ekhaya uyativela kubantu labadzala sebayikhulumisile lendzaba nebuhlungu lewavela ngesikhathi seCovid. Siyabonga nje ukuthi iCovid ibonakala ngathi seyedlula noma seyedlulile emabandleni sesiyakhona kuya siyokhonda nje ngaphandle kwetinkinga. Ngaba nje kukhumbuta Mbukele ukuthi yona isengakapheli iCovid. Nawunemkhuhlane ifake imask, sanitizer, singathelelana nini lo mkhuhlane. Asivele sibe banu lesifisa ukuthi siucethe uphele nya. Nawe Mbukele lo ahambe esontweni buyela phela esontweni sekubuyele kuyakhondwa buyela ngemandla. Ngale kwaloko ngiyabonga kakhulu abantu labadzala kusihlonipha nje kude la e-studio. Ngiyabonga nawe Mbukele usibukela khona. Ngithi inkosi yemusa shangathi bengakubusisa kubona uhlelo landzelako emsakadweni wakho Thombe Eswatini TV. Usale kahle.